Di ato sa eskwelahan mga sana, andyan naghimo akong classmate og leche flan. Andyan gwapa ka jud jang leche flan mga sana kay gasinaw-sinaw ka adyo ag sugar. Andyan amo da jud ning gi-share sa mga classmate pod karon makatilaw pod sila og Filipino dessert. Andyan gilamian sila sa atong Filipino leche flan. Andyan pag lunch time nang gawas may ko ka prepare sang paniudto sa bahay. Kauban gyapon na duha ka Pinay pod nga ring nga nag-eskwela nga classmate. Madyo gani kay napoy dool nga mall gitawag sa og Australia Fair. Andyan daghan nga ring kapilian nga mga kananan, na Vietnamese, Japanese, mga sushi ug noodles. Andyan na may restaurant nga rin nga buffet style so anhimi mangaon. Ganahan ko nga rin kadaghan kang kapilian kasi klase nga mga noodles, manok, isda. Diya mo pili ra kag unsa nga size nga plato imong butangan, small, medium, large ba. Diya gaho small ra kay basig di pud na mahurot ba. So mao ning linya na ko nga rin namili na ko kung sayang kuhaon. Na sila kasi klaseng fried rice, mga pansit, andyan na pud sila kasi klaseng pagkaluto sa manok ug na pud sila isda. Andyan hang gipunit kaning Singaporean curry noodles kay ganahan ko ani. Ning kuha po ko og fried chicken wings, andyan sweet and sour fish. I am Filipino, of course. Puno. Ato jung puno natang plato guys kay arong di putagan si sa atong gibayad kay $10 ba Japan ni. Patig sang kauban ara pong puno murag mount pinatubog isang plato. Lami mo siya nga ri ilahang manok ug ilahapong isda. I am Filipino. Oh, of course, buffet. Diag sang kauban pod large jud ijaha kay gutom siguro ni siya murag wa ka pamahaw. Anja pag mag-lunch namalik ni eskwelahan kay magtiwas pa may answer sa amuang assignment. Anja na pa rin sobrang leche flan so hapon si sang giputos kay hapon ni ipatilaw sa ahang bana inig uli na anja. Anja naman ang klase guys alas 3 ahong gidanan ang bana sobrang leche flan. Kay aron pod makatilaw si Ja di na kang school bus naghuhat na sa gawas. Buyag po natang school bus kay abti ka adyo guys na nas gawas gahuhat na ha. That's better than alcohol. Sa amin nanguli guys ning hapit sa amin sa among favorite bake shop ning palit sa aming pan karong nami kanan inig uli pod. Anjang si Chamin ning palit pod sa siyang favorite dessert. Diyan ning suway pud ko ni ilahang almond crunch nga biscuit. Mao ni ag chocolate mousse nga ijang ganahan mukuha tag-usa kay arong na pod siya snack anja. Andiya paghuman, nangadto namin sa car park guys kay manguli nami karong di lagi taabtan og traffic kay ingarong oras sa ting traffic na raba. Salamat lang pud sa tang driver budyag kay wa gid ni kakapuyan kada adlaw sige drive. Andiya bis hapit na mi makauli noon, diha pa noon nag traffic ning grabe ba murag naman siguro aksidente unahan. Tungod sa kalangan sa traffic ako giabtan na noong kog katugon. Arang lamian na gajud ihigda. Dali ra gajud ko katugon basta magsakay bitaw kog sakyanan guys. Unya na jud ay kunoy gamay nga aksidente, di pud na mo maklaro kay Thomas unahan charang daganang sakyanan. Unya kaluwas Ginoo nakaabot ra gajud sa among bahay, unya ning lilis ako sa ahong garden nga rikarejet. Unya nalipay ko kay sige pamuwak ning disi nga hang gibalhin gikan sa lodyo nga ri buyag. Unya nabuhi pud nga reg hang gitanong nga kalachuchi nga hinatag pud sa among kaila. Unya nabuhi pud ning gipalit ni Chaminda nga hapon gibalhin nga risjuta. Mao na jud ni kalipay na karong panahon na guys. Unya ni drive na dadyon ko sa among lingkuranan nga Rizala kay katugon na kaadyo ko. Dali ra gajud ko malubad ining kumpan sa klase guys. Lahi ining bata-bata pa ta kay daghan pa tang energy. Anjag hang bana wa na laman jud ko ni hastol nga magluto panihapon. Si Zan na laman jud in tawo nagmantig nga rig kuri-kuris kusina. Pasalamat lang pud tas Ginoo kay gitagaan taon tag matinabangong bana. Ijang giluto ag frozen nga sapadyan gamay na bilin anjad dapoy bacon nga gamay anjad napad ay giandam nga litos ug itlog na ha.